walahem kocapan batet ma ibuki hadawnya yungwan pa limbunyi dauma teman mong maya hayanga mongongha kawangau kaya teman de mongyong na tamnang hayanga sabu hibaka lokale bupe kawang de kumbu hibak ngohau sha muilanda sapnik na muilan hymn number 472 epkay 472 kobali danit man i nhị pi hầu bày bù hi bạc ở xây mẹ nhị chơi hầu bày bù hi bạc ở xây mẹ trong bù sang shi bày ở la mong thao à ba chữ đời con trong number 258 okay 258 great is thy faithfulness nang mong hempu ayong 258 wala cham siya yung yalang maloka Yeah.
Praise the Lord. Hallelujah. Teman pay lambui lak cina saya kawang ngau jaga inang. Au yana kawang da yinun. Saya pergi hayang jaya. Hayang iya ada hanghiling tawa nomanda ifaning. Jamlak cina tawa ida ingwan. Hayang tawa ye pay ye lobupa tawa kawang ngau nang. Tahu cinta wang simpa karena pai buat teman pai nyum bama wayang acu yong au sin hatau kawang kemjeng matan baga sot orang ayan namai kawang wang hai ngui pai teman dah ke moy man tambu cina kawang dah teman dah menyong pau sa awang dah tahu tam nangge tenyi taidim saya hadat printed taidim hatau tim yang yanang builak cina saya tahu yang unang ana kawang ngau nyum baya pelak hem lok lanu pai unang tu kai tu solili capim ca sa ke wang tai ba tenyi buat tai tim kawang yang sarfan pa yublak cina sa ada masih ko socing numan yang yublak cina sa tong menyong panang kawang elak ba numan yenda moy mantam si sa hem nulak cina sa hibak yung orang atau miss lim wangsa sa hem nulak cina sa ya ada hibak tam nangge. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Respected chairperson, pastor, and all my Christian members. The title of my song is Trust in You. Letting go of every single dream and lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I strive to win this war I can face. My hands are weary, I need your rays. Mighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you by my side. When you don't move the mountain, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through.
Nyai nau da menyong panang kawang ilak pa mohiman tamsi. Sa teman tobu saya lakai tak palan cina yobai kembu hibak yalang unang tau kei nyombar hibak yaptan lagi. Kawang awa haki teman da inang. Pado hayang atawa nang do o fagalak. Maya dok haya singa daido jam sa powa hayang ma faina tamma nang yungkyang ngui se yan sok tamdo. Hang chine nang chuan bu dok hay bu dawa nang de o dok hay la. Ada kawang awa. Sa tobu ya bai bu nam no bai lak chine sausan balan di bakep na. Hymn number 202. Man bai yupu mu umlak chine biu exam phalak ngobu to kama I awang ti konyak I jingna yupu mu umpa sibu tobu bai ngonang kawang muhiman anu Miss Anon former Miss Nagaland Miss Northeast 7 February 2026 Kohimama kandes na menglak yupu me chamba teman kebishim hayim Miss Anon anu former Miss Nagaland, date 7 February ma, Miss Northeast the contest menglak, yupum omba sibu tobu pa ingona. Taman fay, pajay longching di kon kaya the tobu ya pa ibu jing tang ma, yuplak jina sitong na. Yopa, yasanyali Mohiman na tamba yungwan ba kawang nanganang nilanda yuyu afan ma mohiman na tam nanga mohiman na tam buyu mabu nanga mohiman bu satai daw yang awian ausin bu kata panbong to bu ya apai misin toy sau ting na ya apai bu noksa bong jong toy sau ma okpung ye ya apai bu noksa bong jong Tui sau da tai e bai ya bai bu nok sa bong jong
hayang takatin maya tambu jing na ya apa ibu noksa pong jong au yen au sin tuinyunan hama haing me hui lai me yan ha yan mong me nang da tobu ya apa pabu ayen noksa yalak pa muhi man na tamba au yen pau yang bai de anang ba akyang mapai ngo ya bai iman do ngoi galaki bak jing na yak yang benang mo iman pa dam si chao hiang ayen khawang to ba siang ngin na nang angjing jalun bu ma chuan na pai nam no dai nam no dai bu nyu balan hiang sausan balan ya hiang nang chao dam ba hiang to ba siang ngin na nang angjing jalun bu ma wang ngoi na tam ba se chao tam minyong ba wang dang khawang ba yak sa da pan na fa mohiman yu yopoi dolana se uba nang mong ayaw. Amen. Nam nobu sausan balanda anyain kawang mohiman tamsi au yen au sina kawang de tobu ya bai dige kawang mu mohiman taulang yo bai bu ki nang hayang ninok jing na special prayer tanap kawang song the prayer request agenda adam ya apai ngo bu nemyang ka ba hayang edang de ya apai ne dim ngo bu nemyang ka ma yo pu oklak mai dam ya bu oklak dau ke ma daw ha daw hibak ebna kawang ngau daw ha daw ki inang gi chingmai daw naman fai angnang a chingmai dawa nomanda fanang kaduk nyua fawuga dawa nomanda yafa noman mong tak sang hayang tak nyam hadawa jisua ibu ngau tenyi hadaw jisu krista amu tamanda hadaw ngau makcha inang peace my peace I give you a chingmai dawa nang da panang Oyen ocean hadaw chingmai tanap dawa yalak tanap hadaw jisu adap halak hadaw chingmai dawa yalak sa tinglak naman yopu mamay dam yapu oklak kadong nyuma chingmai yanang bua hayang ataman mongchang ma chingmai daw bua cha cha bai simyang bu tak jane myang nang hayang kadong nyu phabu chingmayu chingok nang hayang boy hadawa atan jabu jingne hayang ma dainang hayang boy ma yedai bu ba kawang phabu ba chingmai hangi ba eternal unshakable peace hangi chu wan o meang ay opu pan ay opu chingmai hadaw halak jingne tanam teman da promise na meang mo teman mo ilan mingwaya Now is the time to rise and fade, my dear church. Chimpu bumano kadalan sa angonang ating lakpo manang yung laka. Nang nyambu ma, takpo ma, yalak pa suat ng olakta nang yamong lakfongbong. Hayang boy, hadaw mo bulan at damlak sa ating lakpo ma nang yung daw. Kawangan nang yung bungi. Stand up as a declaration that you believe in His peace is greater than your sickness. His power is stronger than your bondage. And His love deeper than your sorrow. Hangi mong siyang mongmyang. Hangi dakay din. Hangi niyang bungo nangi. Tanap, sota nana chingadango. Ating lakpo na miyang gama, ating lakpo yakaya ng yongdo. When you stand, you are saying, I refuse to let fear hold me down. Nang yung punamiyang kama hataw nyambu hataw takpu daw yay na yadamlak dawa ating lakpu mayong nang sa may damyanang. When you stand, you're opening your heart to receive the peace that only Christ can give. Tanap nang yung budilepua nang mongchang nang hayang hadaw mongchang ma chingmay hanghiba Krista sa paoklak hadaw chingmay nang yan. Be assured that you receive this peace this morning.
hado chingmai nang atolak nyambu ase dai malak takbu ase yanlak hayang sangsi ase lana damla teman mongsang mongmeang idang de ya baya do not let your hearts be troubled and do not be afraid jisue ibu hado ngau teman atai dawa yob ni inang anu ning nai bu atam moya yong lak ngau mai bak ebna kawang la moy lak kawang moy malak kawang moy malak ani ngoya yong do kawang moy malak kawang ngi ngonam yes God sees you in and out God sees you kawang ngi nam temana say kawang song tu pai boy monang cha pai bau ta hangyo yinang tanap nang mong dasang chingmai tawa naman da panang sinam temana hadaw chingmai ating lakpu maya teman jam subuh bangya haleluya chao ba da ba yongwan ba kawang hanghi chingne se teman mong sangbusi owang dang kawang mong sangbu alam mangonang mong meang bu alam mangonang mong sui bu alam mangonang wang nyak bu yafan mangonang mong hemma bu yafan mangonang nengnai bu ma bu ngonang atau say kawang nang ngi yang ye ayang Jisu Krista penlanda ayang nang kadalanda mong dasang dawan naman de chingmai panang kadong yu pa bu baga yichi ayang boy dawa chingmai panang se yang ye hado chingmai pa bu ba yongwan ba kawang tanap hado ba pumai nok ma hado kebi siem ma yong yang ngonang payang ngonang wang dang kawang nang yang ngonang nang na menyong fa boy hallelujah wang dang kawang hado chingmai angba Prince of Peace is here to touch us nang chingmai angba tanap taman bay ngonang hayang aduman lebi mo de chonla hayang nang maboy healing nang kadalan na dawla awian ocean iman sangbu kawang nang song daya abay dege iman takbu nang song daya abay dege iman hanggiyi nang ya song daya abay dege Nazareth Jisu Krista man mamay daw Nazareth Jisu Krista man malana dam daw Nazareth Jisu Krista man madulumay dam ba hallelujah wang nang chawa kawang nang menyong boy hayang awian ocean daw malay nya nya pa yang oya pa apa aha ya chao kawang nang manma yala pa ya ka chona yo batam nang yo wong pong takeden mo wang bu mo bu wong pong say kadalan i yo okpu hado say kawang nang song de ya pa ngonang Nazareth Jisu Krista man ma nang hado brave ones say da nang chondo hayang nang kadalan lana damba wong pong say hibang makaksu moy manadam do hayang wang dang kawang ayan jin so bungoboy nang ayan jin bau damba lilang malak hayang aju amyang mabo nang ayan damba awian ocean dana padaw nyu ching manyang ngonang ge wang dang kawang nang mabuwong sa nang apado nang mabu tulomay sa nang sundo takaden bo asay may dambo ba Jesus Christ nang sipsi yaka chondo be healed in Jesus name hallelujah nang manma nang sosan badaw nang manma nang sosan lakching na gospel bungaw amay hado panapay nyaw lay lakching na se nyinga dambu dang ma nang kadalan dang ma may damlak ba ang anwong sona dam nang Nazareth Jisu Krista man ma may damlak ba ang anwong yu dam boy hayang nang kadalan sa alana dam ba ayan ocean sa danap yop nok dabay yok pa online malay ngonang gi Nazareth Jisu Krista man ma imando sa nang may damlak ang anwong fado hayang ningnay mongsang mongmayang ngobu Nazareth Jisu Krista man ma hadaw wangyak nang lana damda anyay na ayan ocean pangmachod na lilak yapan ma susay na merubu yahabay ngonang gi Nazareth Jisu Krista man lana damba hallelujah Jisu Krista man lana damda hallelujah wangdang kawang nang yakta panapaboy nang manma lana damba hayang kadok nyu pa yokpu shingyung nyu pa yokpu job and blessment pa yokpu mongmay chingmay nang kadalanda saya kay hayang dolumay damba yupnang dolana so panang mongmay yew amen amen praise the Lord kawang minyong pa teman sa yalak pa yupu ja yalak konyak baptis
pumanok pang chimabu lai ja bay ngonang hado lai daw I hawlak to the pastor konyak baptist pumanok kongkem bu pumanok tanyan bu subject 1st February 2026 Sunday ni yoblak ngaumuk yanang KBBB mabu Jisu Krisaya yang salam ngaulan pumanok asede China damnang 1st February 2026 Sunday ni devotional yopnong ma konyak pumanok lili ma yopu yaklak yoonga bongbong na miyang pu ngaumuk Adam sonang moilana maya nam noa yopu ya kayo sa nanpyang nang tawag masa atomana yoblak ngaumuk tawa tawag dainang number cha Frander Nagaland Territory FNT Chiang Mai hebak lawa ngawa baibu saaji high level consultation akimba ngolak chingna New Delhi ma 3 to 5 February 2026 mongma sender mabu lanbai Eastern Weibalan haulak chingna hebak etyanga ngonang kawanga monggamaa tau hebak ma sain namyang laksa monghampu fai tanang tau kai hadau tu hingau along laye kawang wong umpu fai semai se ngawa so oklak chingna kawang da fanafa yoblak ni supa ngaumuk ma tamlo ma kadok yikyang chingna pom phai mopu chiang ma yamai bu chuhewan da luwa yitalak chingna kawang da chingmai wangmai pai dampa se yoblak Taman we balana hanghe ba ya fanma ngaulak semai se imana ngaugalak tau kai pang new ha de social media WhatsApp yanme yichi bu ngau yue dai bu yison lak jingne kandeng lak ngaulan o chai tamnang KBBB so chingmabu hadau ngaulan dai dalak jingne se hadau inang hayang yoblak ngau mako weka damnang tau de bawe teman fai tenyi hadau FNDU bua anya ine to mana semel lampime hadau pai buna myang ma finance autonomy executive power legislative power hadau ya phan ma to manda nam no dampa se negotiate na myang tai bo hadau saji last stage tengoi buki bu ngaulan pai ngonang dagam to mana yoblak ngau meka hadau lan kawang lam apa dampa se yoblak dagam hadau ngau buklan ja atuman cham se yupoi bagya Hallelujah. Achau ba da ba yung wan ba kawang. Tanyi demanda yoblak chingne se ngaulan yana ngobu kie. Kong tip pai ngobu pumainok. Hayanga pumainok pai ngobu noksalan. Hayanga teman hado kadok nyume chamse chingye nokso wanda. Country se state tam yang yapan lenga. Wanglam lambu mailak chingna anuk asuk dungoy semel lampe tamhan bu oklak yafan ma development tuition ma administration ma nam nobo teman state lan ngonang adau yo man Nagaland no cha hayang Nagaland matuman cham se ngo opay bu hayang yalak man Nagaland mamungonang hayang boy teman anyay ne FNDU bu akyang new Seven lampe dui sau ma, tai ching yingoi okpu ya pan ma, ngobu ching ne, duman ying de dumanan pongchong nam nolak ching ne finance autonomy, executive power hayang legislative power you central government pay ngau baibu, statehood demand, sa hangiba FND ya fanda ngoya tadage, wangdang gawang hadawa samay buba nyui de baye. Tai ching gandeng ngoye hayang nang kadalan da wongpong nam yang bulam ma along lai damlak ching nese tinyi winyu wibalan kembu ma anu kasi yaha duling na dadam kawang nang konchong ombong ngodo central government leadership ayo kawang nang omba state government hayang ENBO leaders lan bayo kawang nang omba hayang kadalan dumana mong buba ma ngonang bay tumana liang bu yaha bu ma ngoglak hayang bo wangdang kawang nang taidam ba hangi hadaw nang taidam ba sumay galak sa dawa adeng lak nang Tau kemawang dang kawang nangaa Yesu buba yamai buba tumanda yapaglak sa adeng lakpoy mailak pa sulak pa kaksubu nang kadalan da wongpong na miyang bu lam ebadam pa
Hadaw dang ma signature pa oglak. Hadaw ya panda pa ya oglak. Kawang nang da konchong yu boy. Hayang anya ina chathali pa ma, chinghai jing pa ma, nokhay nok pa ma, yikyang ching ne, chay naulan pa ma nuhoy tumana, hokang wi hing bu, mong meang hing bu, hibak fe mangonang. Tingi hangi ba duman ka dokto, hadaw wangyang aniw sa ngonang gi. Chaye mo bu hadaw wangyang amyang Nazareth Jisu Krista man chang day damnang. Christian lan hayang Christian pu may nok lan. Cha jara amyang Taiwan bu fay. Kadok nok ching de bu nok pu awang dang kawang nang hengonang. Yak chong balan na nying bulan dumana yak chong bu malak. Daw jing na sa kawang nang chat so ching de hayang nyadap pu so ching de kawang nang bu konchong yake. Ching may kandala iye bu fay. Tuman kadok ching may maang damba. Yan yiba Jisu Kristam fan fayup nangki. Tolana sopa nang mongay iyaw. Amen. Sa to man hemcha chai ha okay nyue ma man sai nyue mam monglong iman akong da hem lok lak chin sa hibak phadam nange
Praise the Lord. Hallelujah. Hemlok tambu akong da minyong panang kawang yalak pa naman ayan tu iso da yalak pa muhiman tam siyo sa muhiman nga watawi tam nang sa kemba atau tadim tong unang tu kay kawang ngaw ya pelak cina sa niyum pada hibak yap tam nang Teman fai, oyen no sentenyi, toba acau kimching ma, ngonang ge, yalak pa mong maya pon ya nang, hayang yin balan yoma, Arunachal mabu, pumanok cha, ninu pumanok pay, kebisem betaisan lak tina pay bu, imano yalak pa pon ya bu, China dam nang. Kawang ngau tanap teman pay ya pay bu Pukap X tala iyi hunang, mawang ngau wang si buda, taidam lili pang bujing na, hayang ngau mukma ngau lak na ngai bujing na se, temana lambulan lai Bible study, hayang meditation, hadaw Yeshobo tau yang ge, hadaw de che badalak. So turn to Acts chapter 15. Lambulan apong panmanga. Atau me verse 19 mabu tama cha dangoye. Jamsi ihunang Acts chapter 15 verses 19 till 21. Ep songok ma jamme ibu mo hibak mo cha nyilem. Tau kai tau mong buwa hatau. Temana yinhulan yoma kawang tangta lepe yebulan sangna yatamlak. Hayang boy imana longjing pisawa nuwa tambu haying mabu. Hayang ayen yechau yesabu mabu. Hayang feta duibu hay I mabu. Yana ngolak jingna laija nyalak. Hang jingne mo sao asong bu jin mu jing yu seima senagok lan me sapat lep iye ingau ilak jingne konyo palan ang peyangi. Yu bui bagi agning. Acau ba da ba yung wan ba kawang. Amahang yu wong yinang. Nang wong ma dampa nang among buki ingau lak jingne. Nang sausan ba yen chuan pa siyup nangi. Tolana seupa nang mongai iyo. Amen. Book of Acts temana cai bebu lambulan laya alau na yici hayang boy pungau laidep. Hayang ada pungau laidep ba alau kadong yu pungau na yici hayang boy church history. Tahu jingna church history yang wanda ada mawang nam. Hayang hadawa Dr. Luke Nyanbu se temana sing. Hayang usually doctors lana nyane hebu semen lampe miyong details iman mah hado detailing hado skill ngona tau jengna nyanbu jam na chia bioi ia yo ong maya nyanbu physician cha nyanbu na myang teman the historical account yo ong maya nyanyang ngona tau kema hado Acts chapter 15 the lay wanda teman Bible mo ngau mik na hado ma Jerusalem ngang tap sinyanyang ngona hayang English Bible adam Jerusalem Council sa ngigla tau kema pumainok wang atayang paima awang ba Church Council chimbu ki council ja chimlak na ngai bu hado chimbua hado Jerusalem Council Acts chapter 15 mabu hado ngona hayang hadaw hangi jingne hangi miktak pi jingne si wande what to say about the Gentiles
kawang ka sewa yin hulando pa at tuiling atay boyang. Israel yikyang pong kaya sa aji pumanok Paul hay Barnabas lana wang atay boyang. Hama sa aji hadaw yin hulana yup nok mong da ongga kiyo. Church member na miyang lak na ngay nang giyo. Ating ba yin hulan jing na right jinang si ude. Hayang Jehudi wang lam ma Israel lan jing na iman chosen people. Le yang bucat jing na sa ngok bude. Tau kaya ma hadaw yin hulan da ano hangga sa hanggi bu may laksi. Tau jing na Jerusalem Council jimbung inang. Tamana tay okpua pumainok cha si gama yong may kadok nyu kong dep kem bu phaya pumainok yong may kem laksa ating laknang hayang anyo hadaw ki kem lak yang ma si bude book of Acts ma pumainok ay sasang sapong anyo taydam dehen bu akan mangay hadaw ki bu tamana nginang hayang boy hadawa part of discipleship teman jeng nese leader na menglak semai se jonglak jeng nese hipak feme pumainok te ani upemlom da hobu hadong inang au be teman enya ine ka hamba jam ya fe ne tai lak hawan da ka hamba awok yang wang du yang awok yang tai dalila to yang hado hau ngai wanda ta angai digi si angai digi tiang angai digi wongli angai digi hadaw ki etamana atingak adagi tainang hamay hadaw sa ngai bu na yimyang hayang boy ta chong bu phai si chong bu phai wongli manlong lem lam bu chong bu phai cham se hipak pheme tau ka ta chong bu na mano siong bu jing ngok nang be iwande hadaw hing myang bu hingu cham se ta phai noi cha cha ma sa tau su ngai tamana dai bu dai halia phaya hing bai sa lui su ngai tau khema tamana dai bu yak ting ta sa si sa ye chi ba tau bay cham se hingo may ngai bu tamana mixo manina. Likewise, growth brings challenges to church. Pumanok hadaw ki ichalon ne si wande ka may bu nyem wang bu de hing anyo ong bu ki hing myang bu ki pumanok chong bu kan ma sapnyik bua hay haunang hayang hadaw ki haunang. Tau kaya matini hadaw mahobu sapnyik bua Gentiles entering the church. Yenhulan hangga Kumjing da onglak, church member na myanglak, hadaw kushin ngonang. What do we say about them? Hadaw yin hulan jing na hanggi ihano. Taman ba yu omlak kaya omlak? Hadaw council jimbung inang. Pumainok ma iman yu omlak kaya omlak. What did the opposition say? Hadaw jama taman kong kamu oktaw jing na akan jahay ibu. Tahu ke teman dah boleh miang kama, hata akung caan labu kungok bukan. Konyo bu pola yang panas lana konyo ngolai bu, hayang Antioch me, hayang Syria me, jamba me, yinhu churches lan me, pumanok calon atai bu de, konyo ngolai bu, tuisau de labu akung ngoyangke. Hama hata labu kunga hangi ibu si, unless you are circumcised. According to Moses, you cannot be saved. Iman hadaw yang. Chapter 15 verse 1 Nanga asaw ye kepo na miyang kama. Jehudi wang lam ki nadalan asaw kepo ye nang bo na miyang kama. Jehudi lan miyang bu ki pumainok kadalan church member ye miyang oklak. Yanyi bu ye tawlak. Hadaw yang akyang niwa. Yanyi bu taulak jing ne si gama Jehudi lan ki aso kuplak bongbong hadaw yangi tahu kema hadaw Pharisees hadaw kadalan Gentiles lande iman Jehudi lan chuan ngokpu ngaukum hadaw yenhu lando kena dambu hayang hadaw Jehudi lan wanglam yenhu lan yeke bu ne miang gama yanyi bu yetolak hadaw yapan wang moyang tau kam hake wanda pumainok mop ngai bu hadaw inang they confuse salvation by grace with salvation by works
Hadau kan ma hama yanyi bua jajang ja halak yang ma jajang ja tolak se tei bude hama alam jauh tu mana ling nengai bua sokup nengai bua ka dao alam ja ling nengai bua saklak nengai bua jihudi wang lam heng ya lang nengai bua awang na jihudi ne meang gam naksi hama bu monok member ne meang lak hadau ki bu yanyi bu tolak jeng na awang na jihudi ne meang lak hadau ki bu iman de mong ning nei bu pai dam yang ge kada adama nang de hingho pawan de hadau hingho melep de do hingho pa bu ma cha chang cha pa nang hayang au ba cha chang cha hingho pa ya ba hayang boy hadau hingho pa bu ba hayang boy hadau rapping paper hingho da hang he ba luom yang lop yang ngo ya ba hadau lop pu jing ngina pa lak bong bong hadau ye pa ka ma nang hingho wa ye tau lak siu ni meang ka ba hama hadau hang ye hingho. It's not free at all. Tau jalia, jihudi ne meang kamanak si anu yanyi buat tau lah. Si wanda, hama cacang cabu si hayang boy cacang cabu plus anu kata saklak mo buat jihudi wang lam hadau yafan burden ne meang atambu hadau ngina. What did the church say? Hama hangi pumainok ka cani ibu si. Antioch Church did not ignore the problem. Antioch Church ma hadau ngayang ge hayang hadau iman mingoya. Sejak hayang boy di Saint Paul and Barnabas to Jerusalem for clarity. Iman ba mangungunga nga yiji boy hanggi hano se iyang jihudilan iman ibu ki sokop yang anak si inhulano church member ni ya se hayang hadawa haka mo ba jangaw la kaya se haka yete hayang boy iman harus seriously hayang gi Paul hayang Barnabas ni Jerusalem da hadaw ngau tonglak jingna se sunbunginang. Dan yo KBCM chia alo church chia hangsin na pumanok amay na se tamana ngonang hadaw lan mo hegi bu conflict hibak fima ngay nang hayang boy tamana respond na miyang lakpahe passively yichibe tamana positively tamana respond na miyang ngonang. Think of family with leaking roof tamana yaw nok mongok bulan ano utinyi ngani RCC lang yang akan malik no miyang nanggi yanok wido yanok mo lik na miyang nangge so ko winyu nok o lik na miyang ngebu aniu teman yup nok soy ko achinga join na miyang bukan lik na miyang ngonang ninok lano akan togi ngono hadaw ignore na miyang gamahangge mingoya sila kaya hayang hadaw gi mingoya sigma why ong buba yalak it ruins the house pumanok tuini chia yoinok sa pongjong tuini chia why ong bu yelay bangok na miyang gama hadaw sabu tinga meang malak nok meang lak daw kami Antioch pumanok ma hadaw issue ngai wang wanda imana mingoya si jibe hadaw repair na meang bumailak lingayi bumailak se imana may damya yang gi daw kami auba tomana pumanok ma sabu kia sokap lak bongbong se kang jihudi ngau kem bau dambu kia bau dam wanda pumainoka akong ni na tamlak ya panda pai galak jambakung sehagi bu division ngai wanda churches must seek wise counsel and biblical solution pumainok cha yong konjong pai tai na ngai na yo pokem bu pai bible de la yang bible hangi inangi hama tau gan the solution da pai lang onang kada opinion ma yichibe bible mabu solution to mana yamlak Paul hayang Barnabas lana iman hangi experience miang busi iman ibwa lay tomano ngi buja tomano konyo ngolai buda yinhulan iman monglip anu monglip pai do buda ya achau tuiling hadawa ngi iman mo himang mangnang bu hi de dai nang bu ya tuiling nang bu hadaw experience hadaw ngayang ge kadalan ma chailai bu ngo nangai mongmai nangai Christian na miang bu ma conversions bringing joy hadaw ngo nangi hadaw proof iman ma experience hadaw jeng inang hayang verse 7 to 9 malay when mayang ma Peter testifies God gave Gentiles the Holy Spirit hadaw ibu kawanga yinhulan do ya ajaw son nangai son bu daw ngigi jama tuling wan I konyo wan ya tuling bu hadaw jeng experience hadaw tamhan bung inang hayang boy experience confirm God's grace at work of course a young boy had experience shouldn't be the authority, final authority to judge.
should be confirm what God is doing. It can be used to confirm what God is doing. Hangi kawang teman bay tuiling nangge hadau tu show jingnai se teman experience hadau chon ok dau bay tu lain ok. Ayang a testimony kaya teman sing okpu iman ayen chelai bo kaya ating ba ma gospel ating ba pungau amai iman ya yang buyang se sing okpu hadau ngila. Hadau jingnai teman chon lak. What did the Bible say? Say experience hama yalak pa Bible hama hangi inangi si pau ilang na a. Peter ibu mayalak pa hadu Jerusalem Council ma James yung yangi. James prepared Peter's testimony with the prophets. Hadu di chana ibu a verse 16, 18 hadu ma nginang. Tau kama over James Peter hadu mopu Jerusalem Council ma hadu yung yang short tayang pa ma anu James chairperson kantak na yang buka Jerusalem Council ma si yang hadu James one of the apostles na yichiba the book of James nyan buba half brother of Jesus hadu yung buwa anu hadu de chan ibu issue de wanda anya ina sa atuman ibu hadu kan solution de Bible hadu ngonang Amos chapter 9 verse 11 to 12 mabu reveal David's fallen tent. David ninok hamday ngopu hadaw lengayela. Hadaw Amos lai manyana ngopu hadaw yangi. Hayang ataw the lepo Gentiles will seek the Lord and be called by His name. Yinhulan yungwan ba renyek lah. Hayang yungwan ba kadalan yinhulano meang okla. Oba hadaw it desembu ngau de laya ba hawanda David Israel kingdom ni na mandam bu hebang ma David angjing hayanga liyang bai ma 200 to 250 years bai ma Amos hiba hayanga hado Amos hiba Jodama bu ba hayang boy northern kingdom Jeroboam 2 Awang lam bu hebang ma Israel landa warning pabu it desembu hingau ibu ba hangna northern kingdom ba yong liek pianga sing yu nyu ma semen lam phim power na myang ong hayang boy spiritually so corrupted yong ya ha mong yinang da Judah kingdom ma Uzziah king awayanga hadaw angjing lan ba Judah ye kaum ba mayanga angjing wong nang ayanang hayang boy hado Amosa Judaye kaum bu hayang boy kawang ngau ide pabu hingau ide semla elak jing na ba southern kingdom de pabu direct message hado ngona hayang hado ngau ide sembu ibu tanap teman ibu saumu bu hado text hado Amos laya hado wande bu ngau ngona hayang hado wande hangi ibu sisi wande Nino David angjinga khoi dadabu yai dadabu awang na Israel angjinga chahingok bude now it's divided into southern kingdom and northern kingdom angjing ni na pai khoi dabu hayang semen lambe mawong yanang ba nyai dadabu hayang boy reveal hado David angjing aniu ni se lengira hado southern kingdom northern kingdom ma ni na saya ayi ok hayang boy ka dalan kawang da ating lakpo yafan ma lengayela hadaw lan sa yang ma si wanda it's like yay da bunok collapse na myang da bunok lengaye wanda 10 rooms ngobu lengaye wanda 20 rooms pawyang lengaye bukia yising ma 5 rooms ngobu de a new room ja extend na myang yang repair wanda ba another 1 or 2 rooms extend na myang bukia over hadaw Israel angjing imana kawang yising bujing na pai ko ta hadaw angjing ni se lengaye bu hibak ma hadaw awal lengaye lak Messiah de Jesus Krista pai bu hibak ma hadaw Jesus Krista wanglam kay lengaye wanda Israel nok sa yiji ba Gentiles nok salano oma lengaye lak hayang imana yung wan ba sa nyek bu oklak pumanok members na Israel sa na yichibe yinhulan tuman India lano ume yongwan ban nok ma member jana miyang po okla
pumonok members na miyang okla. Hadaw Isaiah hibaw ibu, anyo dex pa ngonang, naman hadaw hubu, hadaw lana, hadaw bay lepu ngonang. Daw kema, God's house is for all people, hayang a peoples. Hangna, peoples means multiple nations, tribes, and ethnic groups. Hadawa kada akung siya abiyo anyo language group mabu kadong imang singwa yabe hadaw lanjing na yob nok moy lanjing na yob puno. Awi chat jing no le yang yob nok yana. Kong kim bu jing na hadaw ngonang. Tau kama Amos lai kot na myang bu James kot na myang bu lai tau dai bu ngau cha igning. Sepa decision pa na yelik pa ia Isaiah laida, Amos laida, lai yang atau mu bubari side na myang atayang hangga hadaw solution settle na myang lak hadaw point da paibu nginang hayang Bible tuak lak Yesu shubu lai lak jing na John bu nginang hayang Bible kaya direction hoyang gi churches must evaluate culture, trends and experiences by asking what does the Bible say. Tani teman pumainok lano o. Teman mo o culture ngo nang. Kadong nyu ya apay bu wanglam hangay. Tinyingani hangay. Fashion kem nangki. Hangay tuwi hingaw kem nangki. Hadaw inang. Hayang nang experience you experiences ma ngo nang. Lay tawo ha ka mang nangki. Tawo ha ka ngay nangki. Ado ha ka tay boy. Tawo ha ka tay boy. Hadaw experience ma po. Tamahan lang. Hayang boy. Tawo kong kempu. Ya apay yang Hamaa, what does the Bible say? Hataulan kong kembu. Tangma, Bible hangi inangi. Ayang Bible hangi inangi hamaa sa yampo na mayang ba, it protects from error. Pumanok pinadailak mo po. Doctrine pinadailak mo po. Paulang mo po. Bible hangi inangi sigama hatawa tinadam nang. Mayang mo po yan nang. Paulang mo po yan nang. What did the leaders say? James we should not cause difficulties for Gentiles who turn to God. Verse 19. Yinhulan kawang song the lai bulanda anyo anyay sausi pau yatamlak mongpong. Papti yang monglip yang pai bude hayang boy juti wang lam so mangkep. Circumcised the man myang. Hayang myang lak ompong sa hadaw ibu yang. Tau jing na James sa abu Amos lai mo bu Isaiah lai mo bu hadaw kong kembu Bible matok alay na tamyang pay me hadaw decision pa bu hadaw ngina. He gave moral guidelines but did not impose Jewish ceremonial law. Muang data ko muang kembu bu alakay fongay ngambu mo bu alak to anyo ha aying wanda yikan yiting ba kushi jajara yisi be tau ha ying bulak tu no mana iya ha bu wanglam jiudilan wanglam ngonang hayang bu jiu yinhulan no mana iya ha bu wanglam ngonang naga ka dalan koi mai ha wanda India ka dalan koi mai ha nagalan ka dalan atam bu ya ha bu de atam bu ha tau jing na konyak yop nok konyak jubli me Jubli mo siang wanda platinum mo siang wanda hadaw ma yin ba obalan hongkembo nyeka chimbu de hadaw ma yu mayo koi mayo bu mayo sa kanyat pat pun myang kama hadaw o halak hadaw nu bulana ya pai galak lebu jam hadaw ki bu daw jing na ha ying hang na nyat pu pumanok chat ni lim kong kam nyat pun myang kama cha de respect honor na myang bu pai ha ying mo kandeng lak jing na se hadaw iyang gi hayang boy jihudi wanglam sokep bu ya lak bongbong sapa hadaw yi hadaw ba yi jibe hangi bau bu pen bu kada nyu ngok wanglam ting yi lak yemai bu mong de kem bu wanglam ngoya ba hadaw ba hai ting yi lak ja ba hayang boy konyak wanglam kai ma hu du do jagu ma sida du do sida ma no haki bu ki bu impose na myang bu hadaw wanglam
Yangi tamana James apabu decision me hado inganang. Hayang salvation is by grace. Holiness is the response. Hangiba yandam bungoy abe hado kawang sipsi kaya. Tau kay me ka ta anyo sokap ku kaya. Salvation pau taulak jeng neba yichi. Taulay mihi yanyibu taubu namyang kama yanyibu taubu sipsi taubu ka dama ima nyungo wanglam chau sabu me chani yibu ngona. Nyungo wanglam chau lak ha ying ma chau lak. Ado iyangki. Tau kay me siyong mo jeng teman leaders ngonang. Ating lak po lam malay yewana noksa mo tumana leaders ngoklak. Pumanok ma leaders ngoklak, pangjem ma leaders ngoklak. We must remove unnecessary barriers to faith while upholding God's call to holiness. Christian kadalan teman chao ngoklak, pumanok kadalan chao ngoklak temana Christian noksa aja. Si iyang wong lak chang onang. Achao ba ngoklak jeng na. Hadaw achao ba ngoklak. Christian noksa amay na menglak sa temana heka ating lak wong nanga heka taibua Yesu buna aje susi buda heka wong wanda unnecessary barriers. Kawang ngau na yichebu nang mangai bu ba pawyang ngoya. Society ling bu ba ngau kamba anyo pawyang ngoya. Hayang ninok hayim landa hadaw burden na mga tamya. Teman church members landa hadaw hangge ke tampu ngoya. Sokap kay se kangbu ngoya. Yanyi bu taulak jeng ne. So that's our reflecting points. Temana dokalela. Noksa kong chong da lai yang. Teman spiritual life me. Akimba point ma a wise and pastoral decision. Tawa hadaw Bible e wanda temada wanda hadaw ma sing okpo ay jude may jang bu taw bu yang o. Sa hayang hadaw ma bu learn na yang bu ma ngoyang gi. Pastoral decision. Pastor nyungo wanglam ngau fan na tampu. Pastor office kaya ngau fan na tampu. Hayang jude konjong wanga. Hangiba decision pabusi. Gentiles are not burdened with the law of Moses. Hado decision power the Jerusalem Council me. Yin hulanda hado mosa lo ngau kam mangok buki sokapu hadawa ke yatam. Yin hulanda. Hado janga taki. Hado decision payang. But they are encouraged to hayang boy imana linglak condition atam pabong ina. Yin hulana linglak. So ba yikablak mosa ngau kam may hadaw iman yikilak hayang boy hadaw yan ba lingkayo. Avoid idolatry. Mong de kumbu. Hadawa lakto. Krista de kumbu. Members nyangama hadaw mong de kumbu. Hadaw lakto. Avoid sexual immorality. Pongay ngambu. Imana jama pemma hango yichi. Wang de onglak ayahay onglak. Pemma nuya biyoy. Sangya biyoy. Hango yin mang. Pemda hangi may. Hadaw gi ngo oklak. Pemda hango iman isi bu yinang. Taulay mi the greatest good. Hangi bandang da semay. Tau hay ling laki bu. Kadok nyuma. Hay ki bu. Wang lam chun yang hada influence pe. Iman ang bu. Tau kami Christian namyang yang o. Pemma hango ajija. Yaha wang da ong da pay ma. Si bu ki hadaw ki bu. Pongay ngambu. Nu sakpu. Hadaw nyungo wang lam ma. Wang lam alang. Ki nyat da iman ngo bu. Hadawa hagay jila. Achao ba sigma taugan ba chao lang hadaw iyangi respect fellowship with Jewish believers Jehudi land members ngo bukay tau jing na jamma jimwanda hadaw Jehudi land wang believers land hay nyungo wang lam tay maya cha de Asia cha de chance tay pa ay hadaw Jehudi land wang lam ngau bu hadaw yin hulan wang lam ngau ku bu yang se cha ngau cha ya cha de Asia bu bay sip chim ngola hadaw idam yangi. Temana, jai kau ye ta ba balance meang pu, ngaumik temana tau okpua. Jisu Krista ya bu ma teman freedom tau nang. Teman moi lana pu mai afan tau bu. Hayang ba hadaw freedom hayang pu mai afan. Without offense. Cha de ye dama, cha maya dama, cha de yemai bu kone hadaw ba lamma bu freedom. Tau free, I can do anything I like. Sabayichi.
Tau jing na teman freedom misuse na yamang la. Grace without carelessness. Sipsi, kawang ba sipsi, kawang ba sipsi, kawang ba sipsi. Hayang boy hado kawang ba sipsi carelessly. Ay isipsi ngo yang pema wang bu aja sa. Choko nga yalak pango, pongo nga yalak pango. Hayang ngo buki ngo yang ye sibu sipsi ye. Hayang boy it's a costly grace inesigma. Hado sipsi hangsin paywan bu. Teman no ba win bu ba, teman ling bu ba. Teman na ngin payang sakpu wan bu jang ibu ye. Hayang boy Jisu Krista ayan Calvary dangbem panababu. Hado sipsi. Hama hado sipsi jeng hang na pen na teman John laksi. Ngauding kan dapailak kan hado ngonong. The church remove unnecessary burdens. Pumainok jaa unnecessary burdens. Bongbong na mayang yichibu hangki ma ke dambu. Ngau ka ma lenga dambu hado yan ki buwa panwenyanga. Members landa, Jihudi landa, Yisigama Yinhu landa. Taman condition ma ke dambu hado yan ki bu unnecessary ni myang bukana remove ni myang damyanga. But preserve holiness and unity. Hayang boy pumanok chow anglak hayang sipsa anglak. Hadaw win bukai si yang pumanok ni na yitam lang. Tau ba ang ngau kam kakma ang yang pumanok ni na yitam lang. Hayang boy kawang ngau na yichibu. Man-made burdens are unnecessary na miyang gama hadaw remove na miyang buok lang. Hayang boy hadaw remove na miyang bu si yang winbu sa iyang ngau kam panbu si iyang hadaw ngau kam chaylay bu ja si iyang hadaw pulpit hadaw kumjing yopnok nang pumanok au bu nu na yitam lang. Achaw nyu jing na tan na ang lang. Hayang hadaw chaw bu ande ni na tambu yang sa pumanok ni na yitam lang. Jangan ngolak unity. Jerusalem Council had a situation faced the Mayangi, and they could overcome that. Imando overcome the Mayangi. Awangba church leaders land, apostles land. Awangba Christian, hayang a church council land. Taujing na salvation is by grace alone. Yanyi bua sipsibu, cha singay, sokapu, isig mataman alamja, o chiling yang tau pay sa yichi. Hayang boy, au hi jing na jiya bo Jisu Krista yapu, wang lam he wongpong, hadaw sipsi. No culture, rule, and tradition can save. Au hi buzum wang lam, ngaukam is my tradition, hagachon na Bible kay se, tau kay, yan na ya oklak se, tanap taman ibu lay mataw nginang. Conflict is not sin, mishandling it is. No, even anger is not sin. Maya couple atampay counseling sort ngoyangi. We talk about what? Anger. How to manage anger. What is anger, right? Ayang boy, anger itself is not the sin. But what matters is how you handle it. Hangga daw mong siya handle na miyang ay. Kada na miyang the normal person gets angry. If you are abnormal, you will not be angry at all. You all know what is right and wrong. Hama right and wrong hango yising buka tada jagi ngau ya boy hangi mong detaklak mong aja yang lakta mong yisi lakta. Hayang boy the normal people get angry, and we get angry sometimes because we are all normal. Praise God, right? Hayang boy hado anger mong si pa hanga handle na miyang ay hanga jonay. Did it go out of your hand? Hado mong si ngay bo nok su bunya ay. Divorce na miyang ngaya ay. Jay now ba yan ya ay. Dui miyang ya ay. Kadada maya atam ya ay. In the same way, conflict. Today, opinion class na miyang bo. Tau ngau ja ay nang ngau ja ay. Hataw iya yicham. Hayang bo yicham bo. Opinions ni jam keme. Ngay bo. Tau kema. Tau jade nang jade. Hataw conflict anu na yichi. Hayang boy hadaw conflict situation ba? Tumi hangga handle na miyang busi. No.
Hatau kan ma teman mopa, hatau kan ma yakiwa teman tamha si kama anua tau kan mengainang. Revenge ya bukan mengainang. Mongmeng bukan mengainang. Amyang yuwen bukan mengainang. Understand na yemyang bukan mengainang. Dokte bukan mengainang. God can use conflict to bring clarity. Ngungu nga, abong yetau bungok tau demop. Aniu kata cedok bu ma si yang ngau si bu. Hayang iman ya fan ma cihutilan sokep buki Gentiles lano sokep lak hamanaksi pumanok member no myang lak tinyi Kristen ne myang yang si ibu ayo onga su buki ngau ta. Hayang boy cihudilan bol hayang panabas avo ibu iman kung kong kempu ta hadau ngawa Yesu. Tau kema mo ba ohiba suya baik semua bango clarity picture je tau ba ngai bu hadau konflik cana tau meang hadau konflik mop cop ngai bu hadau ngai bu kaya hama hadau ngau ke mamelak yang se Jerusalem Council Jerusalem Council dok buda clear picture tau yang ge. Scripture must guide our decisions. Feelings may change, but God's word stands firm. Tinyi tau tai bu cha elak, ngani nang mong bu cha elak, hadau ma decision ya apan nok. Hayang bo hadau nang tai bu ngani u chai le da lak, tau tai bu ngani chai le da nok. Hayang nang chai le da wan da, tinyi nang ngau pan ya bo Yesu ya ngok lak. Nang chu dei o chai le da yang bai da ngani a. Hayang bo nang chu dei man chai le wan da pan bu ngau pan kai tinyi a. Hayang hadau ngau pan na pau nok. But God's word stands firm. Kawang ngawalin je tailak. Toman cudai cailai kian buki. Cudai cailai buki. Kawang ngawa ongong ye jengok lak. Tahu jena kawang ngaw. Makait nam yang decision habu Jerusalem Council ngainang. Sebasalak jena se enanyai bu yong bongbong. Hayang Jerusalem Council me leaders lan sebicim yang yong enanyai bu pai caca ngaw cai yang imana hado decision amai ya ok yang ge hayang hado macaya na teman mo jopum tau kema mission tu jam ta lengo pumanok o jam ta ai ge church planting jeng ta tapang ta ya ge hado tui cha leng bu hado mnohe halan sen mo jopu ya bai kama ase issue ma iman yala hayang ba hado mission iman issue handle na yang may ngau yang Jerusalem Council ya bai ya yong clear pumenok cha hang ke kemlak hadau apong tau yang the mission continue till today tenji ngoya kawang mission kemnang kawang ngau chai bo seda muhiman teman tu dimna hem cha lokha 107 Nyumar menyong panang nyena tinyi to busai jembu hatau takpalan cingna nam no tampu na tau tok ta kawang ngau yong mai ka ya bai bu cingna menyong panang kawang yelak pa moi mantam sio se hatau ngau itam nangge Tim sau na teman cham se yong hatau hem lokha Deep
ngamek cai atau ya yang macam saya yupu hibaga yang tu sobuna yang lak atau nguik lak hat me acau nok yang bunok sama ngunang iman ayan tu sau atau te tu ha wai wang kong kembu kawang nang tik yang yong maya atau tadim sok lak jinasa kawang mabu wong sipsi yuha usa number 1 atau itam nangge ni sibu bama ni yomba ana inok noksa ana tinyi participants iman jingna mohiman yu yang yoblak na kemna tinyi tadim yong maya sobu jingna kawang de menyong phayang tu macam sa yubu baga yang tu sobu namya jasanya leu ba kawang nang da menyong fanangge inu hebak ian mai moi landa nang moi mantam karong nyuma ni ma ngonang tau yo ma samai sibu hadau ni nu nanga jiso kresa katong nyu de paya libu nya utam ana yang yibu hadau nya utam tini yang yibu ni uba kawang ni cha tumanu lilak hayang buyui nang da ateng lak pulan nang ya pulan imana yalak ba tanya nang song da payang yong maya dua nang mai bu chan tu mana caya yang kita nama nyong pabuai anya ino ba ngau tambu nang nyom ba iyan ino noksa da yalak pa nang moi man tam si nanya na tau hat pama tu maling lak tu soma ngonage acau nok yam lak noksa katalan ma ngonang ba imana timbu sama lampe mo ba nang lamoy yang nok puna nang may yang banghay ngubi pay nang mohiman tamsi. Ana tinyi sen hatama participants lan iman. Yoida phabu atau hengau atau ngaya lokalai dambu boibu nang may bu chiang ibu kong kemu iman iyan tang nang mohiman tamsi se nang mabu mohiman yunang sa daw nyoy ching mabu yanda yang yui tu soma. Oba ngani mo bang yang tuman ko jong wando yalapan nang yaha asaw sipsi tuman iyan tok fay si soma. Nang yaha caw lamboy yang yan nang tampau sa yan dai ba muhiman yu yang Jesu menyum nagi tolan asupa nang mong iya. Amen.